Umintri rangba Conrad ke sangma, ringkat bat ubak Paul Lingdo, Marcus Marak, Marthon sangma MLA, bat urupet Momin MLA kila pelat pak ba bun ki Kampen Roy Mariang na Mendi Pathar North Garo Hills District haka arpun riterik Bujemang. Hakini kesengi lepli ke hostel ki Khynnah kenthei ha Mendi Pathar bat ke tribal hostel ha Resibel Para. Ulapin bena ke Khuborjylla lingba ke jingerap ke Asia Development Bank kan penterikam sanspa klur tingka ban kenshow ban pelang umbam umdi na ke benta kinong kendong. Ke sorkar ke lemang kerpang ru sau punyo poin khat kendai klur tingka ban penek pensa iki klau ki betap bat ban thungding hai ki lum beselen ban pentrei da ke Soil and Water Conservation Department. Ya ke hostel ki Khynnah kenthei Mendi Pathar College Bashongdor lai klur tingka en penyat da ka awe self help group halor ke nongrim yo nong du nong no profit no loss basis. Kat ba ke tribal girls hostel Haresbel Para belatei ha ke jinglut ke balakenjo R.san klur tingka en penyat da ka Ramke Memorial School. Umintri rangba ulapin pau ke jingkmen bagi CM Impact ke kot yarap iki Khynnah Skul kala terekam Shikatdei bagi Khynnah Skul ki lepas bah ke eksamen matrik hau news nem. Ulai ro iki Samla ki belepas kini ke matrik balapin benar ke embos ke belakenjo shiki kenjang bah kli habaya nujor bat ki result matrik jong ki post nem balalet no ulaong.